Umthandazo wesabata imini yesabata mabenhle kwabangcwele. Yesandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabata. Yesihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Sizocela ukuba icayisuthi yonke ngaphakathi ekamende engcwele lithile phezulu enkinobheni boyize ukuthi ngaba kukhohlwa kanga yini ukuthi afase ngoba kuyenzeka kukhohleke. Amen. Sesizocela ukungena esukwini enkonzweni yalolu suku lanamhlanje yasekuseni. Sizocela ke laba abazofakaza befakazela imindeni yabo ngebathume khona la ekhaya ephefumulo bazobuya ngala phambili bazoba bathathu enhlayisuthini babe bathathu uJamengweni kuhlangene nezintombi zeThethelele. Labo abathunyiwe umuntu ozoza ngapha othunywa abakubo inkulumo ayiphathiswa abakubo ngalomzi wasekhaya ephefumulo noma amakhosi asezulwini ozoza kanjalo hayi ezosilandisa indaba zakhe nanokuthi afuna ukubuza ukuthi ngiyabuza yabo ngakhala lokho shoka bashumayela bakutshela ukuthi uzokwenza njani. Ozoza ngapha ozokhuluma ngendaba yalomzi njengoba lomzi kuziwe namhlanje kusekhona abasawuphika namanje abathi akuwona okashembe omuntu. Ngakho-ke kufuneka umuntu ozocacisa ukuthi lomzi akuwona omuntu kodwa onyazi lezulu. Amen. Amen. Umuntu-ke mayesefike ngapha uzothi mina ngosibanibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi yakwabani bese hlala endabeni. Amen. Umshumayeli wayephethe indaba yena uyahlabelela masekufika umbhobha nqamuke ahlale endabeni nenkosazane ngokunjalo nomkhokheli ngokunjalo uma bephethe indaba bayahlabelela bese kufika umbhobha nqamuke ahlale endabeni. Bonke abakwenze njalo inkosi yokuzisa. Amen. Lo kukhulumayo umfana waThelezi ey'ndaweni zakwaNongoma phansi kwenkosi uZulu kwaMandlakazi. Lapha ngizohlambela isakhathi zalumame sakamBhamali wamzalisi phela manje lapha ngizohlambela isakhathi zalumame sakamBhamali. Ngizokala lapha uthela kuzovalwa isikhumbuzo senyanga iZulu ngaba nenhlanhla ngawo uNkulunkulu ngokuya ukukhuphe okungaqile ngaba leyo nhlanhla uNkulunkulu wasenginika isibusiso kwasho ukuthi emalangeni alandelayo uthe ngibeke ekaleni kwami ngase ngibona ngiguqile ungathi ngikela inkosikazi lezulu mangiguqile ngibona abantu baphushana uyazi sehlele ehlalweni mahlele ehlalweni uyazi seyasukuma ehlalweni akaqalisa ukunikela bese yasukuma luvele sukume luze kimi mahlale uyazi luthi uyazi yebo mfana abantu benzana abantu benzana bazofuna nani abantu benzana bazoyizana abantu ngahlambukile bazoyizana bazi ukuthi bani abenza kuya bazi ukuthi umlilo bazi ukuthi bani umuntu abenza kuya. Lokhu kulombuza kungihawu lokhu ngitheko samakhosi ozazi nosamakhosi luthi uyazi abantu ukuthi abangazi ukuthi uba sengokhathala sengathele lento yabantu abezayidala ukina
ngadivula labantu bezeke njalo lemthwala kuba uthokwa behlasemhlabeni ngayibona msenhlehla sensemuva ngicela uma nami wangafanele ukuthi ngize ngifike phambi kwaNkulunkulu ngiyacela futhi ukuhlambeka emva kwalokho umama ongizalayo ngelinye ngoba nethanda wabuka ukuthi ngelamakosazana wathi mayiqhamuka kanjena yathi inkosi avela yinikhanda yathi mayinikhanda inkosi yathi mntanami kwenze njani ingaze nami mntanami phambi kwakho kwenze njani mntanami umama wangazi ukuthi kwenze wavula khala wathi mntanami ungakhali wathi kodwa mntanami wena ngiyabona inhliziyo yakho manje siyithikisa okhokho bakho namhlanje wena usufisa nanokubulala ungaphinde mntanami ufisa ukubulala umuntu mntanami angeke umuntu ezulile umuntu okubulala umuntu mntanami nezwa umama walelo ntanda wasevuka wathi mntanami njengoba lukona ungangeneki emanzini waphela leveneza wathi wena ngeke ungene emanzini wena mntanami kwamanje uzokwenza njani uzoqale uthole imbuzi ezimbili ebese ugeza legazi ngoba abaphakimi bachithi igazi kakhulu uNkulunkulu azwaqunuka baze basula ngisho emazulwini abantu babathelezi namhlanje ke mntana uzomele uthole imbuzi ezimbili ukuze abantu bekwazi ukungena kuphi la ekhaya emazulwini bese ungena wena emanzini nawe phela waphela lo evenezi ngetata wasengena kumama bese ngiza besakazi ezala umame sambhamali kwathi ngeyilanga nje idlule wabe lokhu ngawesaba sihle sakazi ngisibona sisendini yangasenta ekhaya edala sihle sakazi ezalungame ngizokula mntana mangazi nofika abantu mangwakho ngafisa umama wakho ehlale phansi engihlambule sengibona inhliziyo yakho ukuthi isijikile njengoba isijikile mntanami yimi mntanami ngangifuna ukumbulala mntanami ngangifuna ukuthola ngani ngani zami ngicela mntanami ngiyacela mzukulu namhlanje ukuthi ungene mangwakho ngicela intethelele ngoba ngidlulile lapha ethuleni namhlanje ngithuna lisangibodela wenze kulutho ngiyobona nje wena uthi ufisa ukwenza izinto ufuna ukwenza ukuphinda wenze kulutho ithi yimi mntanami ngiyacela mntanami namhlanje ukuthi uyongicela intethelele mangwakho mntanami ngiyibona inhliziyo ukuthi ikhuni wawenziwa imina mntanami nami akaze ngenziwe mntanami ngenziwa abantu nami ngenziwa abantu ngiyacela mntanami ukuthi ungele mangwakho bese kulekhehla lana elumkhulu kamama kimi lukhokho lekhehla leli umama uthi umama wakusaphila baba uShumayeli usaphila uNazaretha baba uShumayeli uNazaretha ubenzela ekhaya amen baba ngocela simbo amen baba uShumayeli ngicela ukuvakala enkulumo kulekhehla umama lukhokho kumele lekhehla yini uthi umama lekhehla lalithi lalinyanga lekhehla uthi lekhehla njalo ngasonke isikhathi lalithi uma wenza lonke lenzayo lokhehla lomithi lekhehla lithi mase kuyigcekeni imithi yonke itokomuthi lalithi malitheza noma lizoyenza bese lithetha ngama ongizalayo emshaye besibonga ebeshotha engaphefumuli umphefumulo uhambe liphinde lekhehla liphinde hlanganise liphinde limvuse ebese lapha abantu ngiyacela-ke namhlanje ukuthi lelokhehla leyo mkhuba nelinye elalishisa amantombazane amakhehla engiwaziyo angikhuluma ngayo abayephathipha nga-4 ize ahambe emhlabeni lele kodwa-ke ayicela intethelo lavuma ukuthi ababulala abantu abaqeda ngiyacela namakhehla namhlanje ukuthi usheba wakhumbule ewakhiphe egodini losizi bese ukuthi laba abangihlupha abasemajele hlupha abakhethele okwesemajele ngiyacela usheba wakhumbule ewakhiphe emajele baceleni lawo maphepha ngina niphe inkomo balokuba lokutela intethelo uNkulunkulu bese kugeza bonke abantu ababulawa namaphepha amen baba bafuthi nabo bagezele bagezele abantu ababulalayo baba uShumayeli amen baceleni bawo uNkulunkulu amen baba ngoba isikhushana izipende zalo baba uShumayeli kuba nje endleleni mina izindawo ezisebenzisa izinezazo siyazazi baba uyakhathemba bacela manje amen wedwa ngizabeka bonke mina ngedwa baba mina ngedwa zabaloza mama baba uthethuna nabo udadewethu banduna nabantu bangezandla zakithi ngakini baba ngiyacela ukuthi sibone mama wakho nawe amen ukhulumayo usiyabonga uzalwa umasiya ubaba wakazulu Hamsisi mntwana
ngiyabonga ithuba ngithuwele ukuthi ngizohlamula lemndeni yami la ekhaya ngiqhamuka esigodini sala emaqadeni kwathi ngelilanga ngizosebenza la kuLesihlanu ekhaya lomphefumulo ngisebenza la indawo lekhela khona amakhosi ngiqoqa amahlanga ngisebenza ngiqede ngihambe ngekhaya ekulaleni kwami ngaba nesibonakaliso masihlezi la ekhaya lomphefumulo engathi kunesixokozelo ngaphakathi siyaxabana nondabezi zangihlezi nawo sathi saya ngaphandle uthe sewuyisabatha sesizokhonza la uNkulunkulu nangempela kwenzeka ezwi ngambona esibonakalisweni okunye ngaba nesibonakaliso sakho ngaphupha engathi ngizela ekhaya lomphefumulo ngoba kuhlezi nje kunama-taxi ala ngaphandle ngathi ngiyagibela ngiya ekhaya mangifika ekhaya ngibona amaliba umbozwe ambozwe ngamabhayi ezangoma amabhayi ayinhlobonhlobo engingawacabanga ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akhumbule yonke imindeni ebongiphatha impilo yami kusukela emakhosini ahlukahlukene ahambe eqabela ukuthi awenze ukuthi aqhubelane imlotha axolelane kube nobumbano nokuzwana ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akhumbule nalaba ababekhonza ithixo benemthwalo ukuthi abathule imithwalo abageza bafayela ekhaya lomphefumulo enzele ukuthanda yena ngiyabonga inkosi ngibusisi Olokhulumayo umbuso wakwambatha obuya olonde emahlabathini ngaphansi kwenkosi uButhelezi kodwa ke ngokuhlala la ezemini nami ke ngithi ake ngizokhuluma la ngizohlambuleka abakithi ngoba ke ngike ngizwe kuthiwa mawuthule nawe phela ungagcina uhamba ngisho emhlabeni bengike ngizeke lapha ngizosebenza la nginikele namashumi la ezingane kube nginingi futhi iziningi ibonakaliso ezihle bengike ngiyibone zivela kodwa ke engifuna ukukhuluma ngaso kuyisona esikhulu ngike ngeza nomunye ke umfowethu lesibambelene naye sibambisene naye sazo ngazonikelela abasekhaya omama baDlamini saphinde sanganikelela nabasekhaya baseMambatheni sabanikelela ngezimbuzi kodwa ke ekulaleni kwami okwafike kwangxaka ngifuna ukuzokhuluma ngakho ngathi ngisesekulaleni sizobanikelela ngabuka izulu likhaya imali lenza yonke into ubona nje ukuthi ngempela ayithuthi siyonikelela abanye abantu namhlanje kodwa ekulaleni kwami bafika bezinsizwa nje bebaningi wakhona osukumayo wathi hey wena mfana uzofuna sikole manje bathi lalela lapha ke inkolo ingeyakho asiyethu bathi yafana ukwazi ukuthi inkolo ingeyakho asiyona yethu so lokho ke kwangiphatha kabi njengoba phela nekuhlala kushona la ekhaya ukuthi le nkolo iyinkolo yethu kufanele simbonge uHlebe thina nezizukulwane ukuthi ke sizombonga kanjani uHlebe uma izizukulwane zona zithi cha inkolo ingeyethu uthemba kwalokho nangempela mfowethu besikade sigijima nayo le ndlela yasekhaya lomphefumulo wavele wahlatshwa ukugula wafa kwabuhlungu kakhulu kumina so ngizocela uNkulunkulu wasephakameni ukuthi angikhulumele nabo ngendlela yakhe ayaziyo cela inkosi usinikuzwe Uyatokoza baba yebo uthi unikela ngamashumi nganginikela ngamashumi emva kwalokho sathi sinikela ngezimbuzi ayinikela abasekhaya omama ngezimbuzi lezi ezinani la ekhaya phinde futhi nganikelela nabasekhaya ngazi izimbuzi ngaze futhi ngagcina sengizonikela nesalukazi sasekhaya omama nakhona sengesaba ukuyobika ekhaya ngagcina lembuzi yodwa esalukazi nalithathe namacala asafuphi ngaqala imbuka khona ngoba ngisaba ekhaya bazozobethi bantu lokhu unikela kunoHlebe wakho nje asiboni lutho ngagcina kodwa nje nganikela yonke inikelo bambisene nomfowethu kufuneka vele amaqhawe amen umqinisele wena uthunyiweyo amen labo bathulalo uma uzona kukhona abantu abaqhamuka bethi
khona abasuku nemndeni bawunyana badlulise unyana umndeni amen bese bethola ithuba lokukhuluma ukutshela bese bekhuluma banikelele labo bantu amen ushembe ufuna bona abafuni thina noma bethu ngani bafuna wena ukuthi uyayazi into enza amen iniseleyo noma uthandaza waphendule emthandazweni wakho amen uthi Nkosi ngicela waphendule ukuthi le nkolo ngiletha khona ngoba bavuma izlawo amen umnikelele mpoyi amen unkulaza msondeza kuyena ushembe akupha amandla amen wadeli amandla vele nje ngabambala incinyane ngabambala amen Doctor wena uNkulunkulu lesiso singiphathayo naso asiqede amen ngiyakhetha ngazizwe lokhu qele lapha ubonga kwambanza ngokudabuka ngisuke endaweni yasempangeni emabhuyeni ngaphansi kwenkosi uKhoza njengoba ngila ekhaya lomphefumulo ahambi ngedwa hamba nemndeni sifike okokuqala la nemndeni solalela sibese sikwele emuva-ke sahlanganisa amakhanda sathi siyanikela siyihlanganisa iy'mpahla ezofaka ezifunakalayo namhlanje sibuyile-ke sizonikela zona iy'mpahla socela ushembe ukuthi akhumbule imindeni yethu uyayazi ushembe lapho ekhona namacala abangakwenzile sicela ukuthi ushembe ngale iy'mpahla esilethe namhlanje abakhumbula abaphike esibonile sothi nasekufeni inkosi kusenizweni ngiyakhetha ngasenkolo yaseyiphakame Sigama kazi Zulu. Unembeza wami ngicala. Ngizocela kumpelana ukuba ngithethele. Ngiphinde ngicele nasethongweni. Ngikhuluma nosodwa wakalatha osemdasi lapha sekhansela uMabasa. Bangcwele ngicela ngicele ngeshelelo angizanga kahle ngakhipha isisu ngambatha nomzukulu wakoMtungwa nami ngumzukulu wakoMtungwa ugogo wayengizile nje emalesibhekule ngimvakashele kuzodliwa ukhisimusi mina mangifika khona sengifike ngezunyaka Bangcwele ugogo ekade esebize umshumayeli ukube ageze umuzi wangenisa abantu abadala uma ngifika mina selongcolisa umuzi sebeyaphuma abantu abadala lelo kala lelo lokulangembatha sesibhekisa isikhathi ngathi bese ngimtshela umfana esasenza naye ukuncola wayeseyiqhathulula wayeseyithamba isikhiphisisa Unqola ngoba yazi nemndeni ukuthi ayisibani futhi mina ngizophila futhi bazongikhola ngamlalela bathi angabe ngesibhedlela ngihamba ngesibhedlela kancane ngayi ushiyeni ngaya kusikhiphisisa emvakalo ngaphela ngathola ukuphumula umntana bengihlupha kakhulu nawo umndeni bengishaya ithonga Pasabo kube ngithola inkandla ngo-2019 ngaya kozilahla kumvelqanga ngayikhala kuye ngathi simakade ngiqala ngakhipha isisu ubaba wamakumbane wonke womane wangiphika u-7 yiphi leyo nkosi oye kuyona kangiye kubaba unyasilisu wangiphika u-7 wangihlanga ngithola ukuphila wangahlala ukuthi ngishimali ngishukudla kwaphela Bangcwele ngaphinda ngahamba ngacela isibuko ko-14 ngakovuma icala komalume ngoba nemyangisho ukuthi uma ngifike lokufa ngizoyaphi ngahamba ngaya komalume bangibizela umndeni wonke ngafike ngazendlala kubona umkhulu uSiphiwe washuka ngangithethele bengicela ishembe ukuba ngene enhliziyweni yakhe angithethele ngoba ngasengumntwana namanje ngikwenza ngikwazi ngakanekanta ngayiphumlana ngakanekanta ngambona umndeni wami uyanzenza Bangcwele uNkulunkulu wafike wangibuza imibuzo yayenza eyishumi inhlambuluko imibuzo yayishiwo umkhulu nezinto ayezisho uthi ubaba kumina uthi umkhulu wakho uthenga inkomo ubaba wengane enzima
lithi inkosi amakhosi kusho ukuthi mina ngone kakhulu bese anikini ekhaya bese athi ubaba wena yini owona lo mkhulu wakho wabonisa kuziwenze lokho wakwenza kwakusuka kuwe yini ngoba kwakusuka kumkhulu wakho owaboshwa ngizothethalela leli cala ngoba ngembatho umkhulu uvalele umfowabo lomkhulu ophilayo bayazi bayinyathela lonto ngesikhathi lohlambuluka bazange babushe umkhulu uvanela wangena umfazi kamfowabo angathi bazi bathola nomntwana waboshwa ngale ezulwini umndeni akangenanga nasezulwini lokahambe emhlabeni umphefumulo kakhulu uvanzi wafika-ke wangembatha akusukile lapha mina nasemndenini kuyasolakala ukuthi baningi abakwenzi kodwa izinto zanyathelwa kumntuba ngiyacela ngeshembe ingcwele ukuthi ngoba nakhona futhi omunye umkhulu ophilayo wangena komalume bakhe baze bathola ingane ey'ntathu usaphila omunye umkhulu uJunaid naye wangena komalume bakhe bathola ingane eyisitari bashona ngesikhathi engakashoni wavele washayisa imoto yangena yamshaya baze kwahamba nge-wheelchair leyo nto ayilungisanga emndenini yanyathelwa manje nkosi amakhosi ngitheme sengiyakhonisa ukuthi umkhulu angithengele iy'mbuzi ey'ntathu uma sesihlanganiseleke nomfana sisithi sayenza into bese ngambe ngicela isibusiso ubaba kade ezokhipha ezosho nje ngesikhathi lokugcina ezothi uyahamba uye eJudiya ngaphila nganenhlanhla ngamthola umnikazi ubaba usethi kumina mntanami thenga iy'mbuzi ey'ntathu uzonikela ngazo kuqala ebuhleni ngaphambi kokuba uyokwenza ekhaya ngithenga uma sengiyibuyisa impendulo ekhaya komalume ayibahlakazi sheme ngicela uyibonakalisa ubukhulu bakho ukuthi ungubani ngicela nkosi amakhosi uvuse la mathanga elokuyiwona ona kubibona bayadlaba abantu bayokhuluma nabo ukuthi bahlelile ngiyacela nkosi amakhosi ngoba ngiyumntwana mangithi ngiyakuthiwa ngiphume entweni zabantu abadala uma ngithi ngiyazama baba angivulela amasango ngiyacela ngenkosi amakhosi lezi mbuzi ungipha amandla ngoba ngibathembisile ukuthi uzongipha amandla bathe angizenze ngedwa lezo mbuzi vele mina iNazaretha bona basonta emarumini basonta ku-Iziyoni ngiyacela ngeshembe engcwele usikhombisa ubukhulu bakho usungikhombisile kaningi ukuthi ungubani bese ngizocela ukuhlambulukela ukhokhokazi wami ukhokhokazi wami uzala ugogo ozala umame wadliswa khona komntungwa emzini wakhe wadliswa omnakwabo babebahlanu kusho ukuthi ukhokho kade nabankosikazi abahlanu bahlangana nje angazi noma bonke yini kodwa bamfakela ishevu bekade nengane enenyanga ey'ntathu kusho ukuthi-ke ukhokhokazi weyintandokazi ukhokho wadlula-ke emhlabeni ngesandla sabo manje akakazangene ezulwini ngenxa yokuthi unophoyizeni eswini umndeni wami Peter wedadewethu yebo ukhokhokazi wakho lawa bakhohlakele omalume bayisisu sakhe lo khokhokazi imini isisu sakhe wazala ingane eyodwa indodakazi ugogo sengisho ukuthi laba njobe ukhokhokazi laba bagangayo bayisizulwane esingemva kwakhe ukhokhokazi yebo baba ya sona sakwazi ukuthi umiseke lezo ngoba sabulawa umndeni inhliziyo yaso iphenduke umthakathi kuphela amen baba abese ucekela phansi nomuzwa kaMntumba amen baba ngoba bulawa abantu bakaMntumba amen ngoba begane kaMntumba bamhlanganyela amen ungamlibali ukumnikelele ushema mkhiphe ukupha nalo shevu awudlala amen manje into bayinyathela uma ngithi ngiyazikhuluma izinto okuthiwa wenze lo mbono usubanaka baba nabantu bathola imithwalo esindayo ingqondo zabo ayisebenzi amen zithunjiwe wena ukhethiweyo uhola abaningi lo mthandazo usho baholeke amen bengicela ukuthi inkosi amakhosi ukuthi phela lapho ngavela khona uguqa wami nako ungabi isiqalekiso bese ngicela ukuthi
uphinde ngibonge ngiyenga ewakhale sengicela ukuthi ngibonge uShembe Nyathezulu uyakhipha umphefumulo wemntwana kumina kumfuthi isikhathi eside ngacela nje ukuthi cela ngenzela ababelethisi basezulwini awafika emva kwensuku ezintathu ayi baphuma umphefumulo avela wafaka isandla sakhe lapha kwashisa into ongazi ibone ngiyabonga Nkosi yamakhosi kodwa kuyafunakala umtholela impahla lo mntwana amen bayeke labo bangafuni ukulalela uNkulunkulu akupha amandla uthola umphefumulo ukuze uShembe akhiphe inyonga sezulwini amgeze umntwana amen Nkosi Moses amen yakhethu yazezulu umandalo usigcana kanjalo umandalo wakashongwana Wogcina ngoba sibongenele abantu. adumisa inkosi yamodumo wakashongwana Zalethe ngifike ngingafakama ngaphambilini lenyanga ezibhelile ngibakaza ukukhulu kaShembe ukuthi uNkulunkulu kaShembe ukuhamba kwami la ngenalutho ugcine ngumbone uqoqile ngabona ungenami lapha ekhaya lemphefumulo Sekuthele mana zathi ngafika ngeSabatha ngizeSabatheni ngifike ngeSabatha singene nengambe nengane ngazicela ukuthi ngize nazo leSabatheni engaze zize esontweni abazukulu mase ngiza nabo la kule sonto esikhonze ekseni bese ngiyasi yaphuma sesiyodla ngaphandle lapho siphuma inkonzo masiwa ngaphandle ingane ngithi ngoba ngiyetoilet ngicela ukuthi ningisize ngithathe isikhwama sami lesi ngoba manje inkonzo ngiyilapha etoilet ngisathi sibekela nesiqephu sami ngempela ingane mangihamba ngiyetoilet mangibuya sekusime izinkonzo seyingaphansi ngani Thatha isikhwama sami sinenathuka ngaphakathi esikhwameni nokucanza lifaka phakathi etempelini sekudala salibona icansi asaliboni mase sengilokhuza ngishubuke lapha ngithi mangikhuluma nokhuba laphana ngithi ngicela ukuthi ungisize ungibhelele ngane ethulozi lengihamba nayo akisiboni isikhwama sami angenile eSabatheni ngaphakathi etempelini athi nasoyibona ngani kubingane imbuzi lezonke izandla lapha ngesiyibona kulungile hlala ngaphandle usathi ukhonza khona la ngaphandle Futhi kuphuma inkonzo. Ngempela ngihlala ithi zami ibuhlungu ukuthi kodwa ngazokhipha ingane esontweni lezi ngane zenzayo. Kanti ingane zithunywe indoda yasekhaya endini. Wale ndoda ngithe mangiyibona le ndoda mangifike endlini ngifike ngithi ukuqambalala kancane makuthi ngashaya usithi uthi ukuthandaza ukuthi siphele ukuthi siphele. Ngithi kulala kancane ngicabala kancane nje ngoza amehlo. Ngibone lapha ngibone indoda nje eseyiqinile kodwa ayikabe yikhehle igqoka isigqoko esifasela ngaphansi komqala ihleli igovozi ibheke ngala ihleli ibheke ngala ngeza maqondana nalapha la kuye khona amazabu sisiwe lapha esethatha khona amanzi ihleli iqhudi silithuni nje ibheke netempelini lendoda kanti khona wasimanga phathayo futhi abantu bangena bakhiphile ngizengithi ukuthi uNkulunkulu kaShembe indoda iyaqoshama wema ikoshela le ndoda bese ngicela uNkulunkulu kaShembe ukuthi ayikhumbuleke namhlanje ngizoyilekelela ngalokho okuncane nginako ukuthi ngicela uNkulunkulu kaShembe bangabe mhlambe yaboshwa niyasala kulo mndeni kose ngawuboni ngene ekhaya emphefumulo ngicela uNkulunkulu kaShembe ayikhumbule lapha ikhona abanye abasala bangavumelelanga ukuba babe khona emndenini ngiyacela uNkulunkulu kaShembe abakhumbule ngiyinikelela namhlanje ukuthi uNkulunkulu ayikhumbule ayigeza ayingenise emndenini Because Bantwana bakhe basezulwini siyabonga uMbhenqange oyintandane zemphefumulo yalelizwe unyaka wezulu basakhele inkulu azethe inkundla sezulwini emhlabeni lapho khona sohlambukela abazali bethu sikhona inkundla khona nje ebhizi njengamanje ngazi badinga amadlanga nakhona kuzohlambulukwa kuzokhudlwana ngemine kodwa isiphetho sayo izoyifanela nale ewakuthiwa i-Truth Commission uphinde uyiqhutelele nemikhuba ngoba yini kukhulunywa ngamaphutha enziwa abantu bomhlaba akubhekwa ibhande ukuthi imbangela yokuthi abantu benze lokhu kusukaphi Shembe wayesezilethela umpula wasezulwini wayesethi ngilethele inkundla mina ezokukhuluma ngempande yenu okuyiyona edala kube
ngabe khona inhlalakahle emhlabeni naphambi kwaNkulunkulu senibonile ngabe khona inhlalakahle ngoba impande zethu ziyagula ethuneni wayeseyibeka la ezweni lasemaqadini wayethi igama lenkundla lomfula wathi ikhaya emphefumulo mayibonkosi ngiyakhumbula sivuleka amehlo owazi ngoNkulunkulu emhlabeni imihla yenkosi inyanga yezulu sifika ngaleso sikhathi ukhulunywa ukuthi inkosi inyanga yezulu ithi kuzisikhathi lapho niyobabona abasezulwini bahamba ngenyawo phakathi kwenu nobona ney'ngilosi phakathi kwenu uma niyiphathe kahle mawubheka njengamanje uNkulunkulu uhleli izinto ey'njenganalezo ngoba njengoba nithunyiwe lapha ekhaya emphefumulo uma abazali bethu bevumile izwi kaShembe nathi sakhuthala ukuthi sibalethe eShembe abageze bayobonakala nami emagcekeni bakhuluma inkulumo ezwakalayo basaphumi emajiya ey'nkondlweni zabo usukhalinywa usegcekeni ngoku usukhalinywa izingilosi zakini ezinhle mayibonkosi mawubheka kuShembe lento ayenzayo lapha ekhaya emphefumulo lento ekhulunywa insizwa yokuqala ukuthi aningiboni ukuthi ngubani niyafuhleleka nizanini lento ezikhulunywa mihla namazolo lapha ekhaya emphefumulo ukuthi sishayisa nesifuba kuShembe siza nabantu ababenza imikhuba siza nabantu ababebulala abantu ngamakhubalo ibona benza qala ithi inkosi yangezulu nithaselwe njani ngoba nina nizala etafuleni kade befikile abazalweni bafike bathi inkosi lengane thini sibe kufa inandlela ungayiphilisi awucabangeke uzogijima kuqala iy'nkosi zakini majiya zizanilwane zoma phambi kwaNkulunkulu wena uzofika kanjani uNkulunkulu ubonani uNkulunkulu wena ngesikhathi uguqile phambi kwakho akaboni wena uShembe ubuka labantu bakini abaphethe ilwane ubuka labantu bakini abamthuka yena uShembe uqobo lwakhe kanti manangumntwana ngiyacela uNkulunkulu wasekuhleni mama Nazaretha uNazi wezulu afihle umngane wami asizokwazi ukuqonda nokukhuluma nokwazi abese engikhipha lo mkhuhlane ongithupayo uShembe uqede lo mkhuhlane mayibonkosi ngicela ngiyocaphuna lo mqingo wakithi eNazaretha ehlabeni samakhulu 229 222 ngiyacela uNkulunkulu awakhe lo mkhuhlane ngoba mhlula wawugalela ngikhumbule
ukuthi ufikile uNkulunkulu bayavuka bonke sibezwile bekubula phakathi kwethu bahlula bakuzifihla bamemeza phakathi kwethu ngoba ukufa namhlanje kuyisilufa akusena amandla namaliba anqotshiwe kuyo phezulu bavukile namhlanje bavuka nezidumo zabo babonakala abaningi mayibonkosi 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 ngiyacabanga emqongqweni abafana abajabule ukuthi Matthew 27 azibanda ukuthi khona bavukile emathuneni umbhekela isizalweni wena ofunda iBhayibheli ngithi nglawo 27 bani angazazi kodwa uMatthew bavukile abavukile emathuneni ushengu bavusile la ngoba ithuna ngoba ithuna lisidlele kalusiba iyayicindezela khona abazali bethu bangahluli izinkosi zokuthula unyazi wezulu iliba noma ithuna liwumgudu wendlela oyezulwini omneni besudlulele ezulwini kaShembe kodwa umufa bahambe khona ethuneni athi ngizodlula kanjani ngoba nankonza mina nanidumisa mina bese kuphenduka iliba lesihoko bazali bethu baningi ababhali wethuneni abadlulile uthini uShembe la emthandazweni kalesi uthandaza uthi kufa namhla uyisiwe awusenamandla nawe liwutshiwe nguye ophezulu unyazi wezulu ushembuleni abathuneni wabavusa lanqothi ithuna mayibonkosi thina sifundele ngibe baba uzosokela emphefumulo abazali asiphindele yokuza usenkobini ithuna wabavuza kade babona manje bezimela bona ngeyiduma abantu bayithi amen amen funda kwakithi nezempopo funda kwakithi amathuna avule ibalo Matthew 27 verse 52 incwadi kaMatthew 27 verse 52 amathuna avuleka wathi abangcwele abaningi ababelele babuka nezidumbu zabo baphuma emathuneni emva kokuvuka kwabo bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi ngiyabonga nimzilitheli bamthe ubani igama lawo sothikazi uthi uyabonga umzukulu wakho ufikile emzini onyazi ongcwele mayibonkosi amen isemkuleni lalonyazi wezulu ezwe lasemakadini izulu njengamanje liyahamba lihamba lonyazi liseJudiya ukubona leJudiya lisebangeni kuphi eShowe izulu seShowe namhlanje mayibonkosi ukodumpula wakushe kubeka emakadini mayibonkosi babonakala abaningi bavukile nezidumo zabo bangena emzini ongcwele bamenyeziwe emathuneni Amen.
kaJakobe uJohn 4:48 uthi uNkulunkulu wasekheni eqala ngomlomo wakhe ekhuluma naye emphefumulo usuku namhlanje ngenhlanisi uthi amsana abanye oqale ngayo akasheli uthi nizakimi zoyithetha nesifuba angazi ubani kodwa sengathela umfula abantu umfula bayawuthuka bawukhomba ngemini kodwa bawuthanda umfula womajiya lapho bawenza semakosobeni bafuna ukuzomajiya bebhongo alivume bavunyisa imikhuba yasemhlabeni tuwaphumano athi siyavuma athi umntengakazi ezo kodwa yavuma besondeni samajiya avume into zasemhlabeni nemikhuba yasemhlabeni ney'thixo zasemhlabeni kodwa abantu bavume bamaveli nqa awubavumeli wena kodwa usufike nabo eparadisi ufike nabo emzini kaNkulunkulu makuthiwa mayibonge inkosi awulivumeli ilizwi kaShem ufuna bonge bakho omajiya majiya lapha ekhondweni zakho mayithi kubani bo lisho kakhulu noma kwazi umemezamela siyavuma baze bamthoba bambezele igama umajiya bathi makhosi siyavuma uzovuma into ongayazi umajiya utshela ngey'thixo zemikhuba yakubo kodwa masiya eparadisi awufuna ukubavumela lelizwe elikhulunywayo lokuthi abazali bethu bahambe emhlabeni bethwele ababazi kaNkulunkulu makuthiwa mayibonge inkosi awuvuma ufuna ukubavumela kuphi majiya ufuna ukubavumela kuphi esikoleni samajiya bayokhosa kuzo umnewethu bawukhosa kuwe dadewethu bawukhosa kuwe ntombi bawukhosa kuwe mama wami gogo wami mkhulu wami uthi umkwethu ethunwa nguNkulunkulu nina nginakhetha ukubula kodwa ukubula lokho ngenhlanezelo ngiyabongela-ke nina namhlanje enikhulile ngomqondo nafika emva komnyaka yamakhulu enkulungwane behlelo sizini abazali bethu iminyaka ukhuluma umbangela uthi phikisa kwaza kubo sithi mntanami mina ngahambe emandulo ngoba ngaphinga ngaboshwa 400 years ago yebo uthi imini njalo omolo wazana bekhaba babebona undindwa namuzi umntwana bahleli phansi sebezamhlalisa phansi uhamba ngey'nsini namhlanje imithwalo ufuthulule imithwalo esindayo mhlawumbe bezethu baphathisa kodwa amaqhinga abo befuna umhlalisa phansi ngoba sakwazi uhamba umhlaba sewungcolisile uyamuza ukuthi ukhuluma uNkulunkulu kuye hhayi lelethongweni ngoba phela siyazona lokuthi wathi ushembe lophathakathile la kuze uJehova ngagcina ukuza noyempupho akazange ngepupho uNkulunkulu ufike kwenqo wafika wakhuluma umuso nomuso wabona uNkulunkulu ngamehlo bona nangendlela yomhlaba wamlalela uNkulunkulu uyazi lezulu linjani wena yonile mntanami ngoba wani umbona uNkulunkulu wakho bona uNkulunkulu wakho mntanami uthi nginahlala impula angifuni ukuza lo mpula kodwa ngigijimanise yini abanye abafana lo majiya bazobathikisa beguduza abantu mawuseparadisi lapho afuna ukubonana nobaba angazi ufuna ukubonana nobaba mawuze njani mina umakoti wami wawenza umhlaba kwakuyimhla inkosi ukuthi mina nkosana ngangihleli ebuhleni ngabona ephuma ngazi amehla azodlana ngathi mhla ngabona ephuma ezithenga nje ephuma ehamba awu masiphume ebuhleni ngiyovela kade ekhona ngasekho ngiyafika usesekhaya awuyini uphumeleli uthi ngizosho umzala ozaluma uthi kanami uhlalela nkonda neNkulunkulu uhlalela nkonda neNkulunkulu amehlo akho ngesakho uNkulunkulu ithile esiNkulunkulu nokuzala kwethu athi ngokucasha ngabantu nokucasha ngehlala mntana asakezwa phela thina uthi thina mntanami yithi sasale emahlathini masele emahlathini sihlanganise imithi sicupha abantu ngenaliti amakhandlela ahlaza naye nabovu uthi bantu bami
nathi siyikuputhe siyafika kulo hambo sizothutha nazishebe umuntu azasala amakandlela bomvu nayelo sithandaze wona uyafika ukuthi akala maphinde etsele ngibona ngayizayenze inkuba yethu esasengehlahleni sikuba umuntu ezodlula eyotheza sibe sesimkuphele ngenanitha namakhandlela sibe amakhandlela bomvu nahlaza nayelo athi mayidlula umuntu ahlale ibubakwe uthi inkuba yethu nemntanami wayekutshela umbonyana ngoba sengibona uNkulunkulu niyokozela thina niyoseza anele kodlala utshela umbonyana nje angaphinda kodlizwe yamanazaretha lawa athi uthandazishembe mntanami uthi mntanami ayikho leyo nto ezulwini abantu eNazaretha basebenzisana nesimhlophe wa sakhulwa ushembe ngoba simele ubhaqa isibane simhlophe simele uNkulunkulu hayi bomvu nezihlaza leyelo inkuba leyo mntanami yeyithixo zasekaleni ninemphamvu kaNkulunkulu nisebancane ngizokhula ngizofunda kodwa ngeniyele lapha nikaphethwe ithini nabantu ngonyama ukuthi nothethela thina macala ungahlali ukuqonda noNkulunkulu ngoxesha mhlaka ngoba ngisaqonda noNkulunkulu amehla kumayethe abanjolozela uNkulunkulu ithini esibuka uNkulunkulu bese sokuqala ngoba sibuka ngona imikhuba yethu yona vela uNkulunkulu uthi ushembe lezizaphelisi nizakini fanele sinkulunkulu naSaretha amen fanele sinkulunkulu sesiyokela uNkulunkulu saba neyibuzi sisela kuyitikazi uyishumela zibhumi zakho somandla amen zibhumi kakhithiko ngosebenzisa bageza bahlambulula bese sithi sonke basiphi bahankosi zobahlale amacala babulala bonke nesibilo lomndeni njengoba bekhuluma nabantwana uthi bathi abakuwo babulala kakhulu manje abantu ababulawayo wakhalizwa ngezwana wakhala indeni wakhala ingane ngokuphupha kwala muntu ophuphiswe umajina manje wena uzohlala kanjani nesibilo lomndeni ukhululeke udadewethu okunamhlanje igama lakho uTotozi uba wena biza ukuthi usikunda ngoba izacile emzimba omncane ondile thina ngasibanga la intaka sazalwa thina saqathakela ezweni abazali bethu besezweni sakududuza umkhuba yasezweni sayihamba sazi yonke into yasezweni ingakho ngiphatheka kabi mangibona abafowethu abazali eNazaretha bese befuna uphumela emnyango bawufuna izinto esiphuma kuzona zesihoko sebephambi kwaNkulunkulu bezalelwe uNkulunkulu ngiyamudabuke omunye zozenzisebeni phambi kwaNkulunkulu angazifunani kuba lento ayizange isenzele lutho siyayazi ibonile sibukele bathwayo sayibuka nobhuti ubeka abantu bangene ethuneni balandele ezigebengu ezavula bona zabophimeni yabona ingane yakho uma izigebengu azi namhlanje ukuthi ingane yakho uma izigebengu nawe ubheke ukuthi kupho owakwenza wena owakwenza obabophimeni mama wena funa uyihlo nomkhulu wakho abaze yabenza ubugebengu abenze umsebenzi sobala umkontrisi ngane yomuntu uyithembisa izulu nomhlaba bese ikuphisisa ikhulelwe bese zaningana ngengane lothoba ndaba ingane lithi izulu njalo kumele umjini ukaza ukuhamba nomvume ngeiphuze ibiza lengane uyikade ngobugebengu ukuthi isingane yomuntu bathi ayona uzayise wakhala ubugebengu uzozana isigebengu kenze namnawo sadabona obawe izigebengu mina ngiyavuma ngazo abantu lizathelo ithini ka ngoba abahamba benayithathu hambisa izinto ikhona sathetha leyo ka ngoNkulunkulu wethu unyanga yezulu nawe uNkulunkulu wethu uthi ngokosazana namhlanje siphansi onyazo ezulu amen amen manje zonke izinto zasezulwini ufanele siyenkulunkulu kodwa iyankulunkulu ngokusiyobika izinto zokuqala uthi uNkulunkulu mayibusise imisebenzi zandla zethu amen amen yini imisebenzi soyenzile ukukhipha ngoNkulunkulu wenzeni wena ushebe abantu sebenkaleni ngicela umfundele kwalithi ngicela incwadi umqingo wabana abadabobe lapho kukhuluma khona umprofeti John eyalisizwe sakubo ngomlomo kaShembe malonkosi amen izinto zonke le obaptisana balobiza ngo-Allah eIndia balobiza ngoBuddha eChina balobiza ngo-Confucius izizwe nezizwe bebiza ngo-Holy Blood
Ezweni labengabani, ezweni lase-Afrika, ushembe igama lakhe, ayibongozi. Ngobona abelungu bambiza ushembe belona besukela ukuba biza ushembe. Umuntu umayekele ngengozi, noma yini ayikuwayo igabuza uta ushembe. Luthi ushembe. Ushembe, babiza ushembe. Bazakhe, babeka umkatele, uzobona inkukhu mayifakwe uweni. Awukwazi noma usikhululile awukwazi ukuthi ebaleka thina zathi umqondo wethu saboshwa safana inkukhu eboshiya phakathi kwenu noma isikhululiwe ayiboni phakathi ikhululeke sinjalo ngeqondo lethu abelungu babeqonda ushembe babeshembe Johana bobona ngoyilungu ibona basifundisa ukuthi imali yathatha phakathi ebhazini ibekwe edanini ngomnyabo lahlala khona amagugu yini bathi babeka khona imali bayazisebenzisa emhlabeni wahlala izipho ezweba waqashe imali mayongozi hayi lapha bithi namhlanje ozathi imali ezingane umuntu eyishena ngebani eyikhokhise umisizo zayise funda phakathi incwadi kaJohn 4 verse 48 uJesu wathi kuyo wayekhuluma ngezinkulumo Jesu emvela ekebekabesa ngenduna betha umuze umphatha kaJesu umuze umphatha Maria wayesephendula wasezweni wathi uma ningaboni izibonakaliso nezimangaliso Anikho yabona ushemba lezi imkhuba yasezulwini ukuthi asume izijosha avuza abafileyo ngoba efuna ukuthi sikhole ukuthi silandelene sikhole kodwa ufuna ukuthi sikhumbule ukuthi evele ezulwini mayongozi ufuna ukuthi sikhumbule ukuthi imphefumulo yakhe mayongozi awamanye uzaqale bandaba ngaza sawuthatha sazophuma ngomajini uthi manje ngaboni ibonakaliso imangaliso nikhola yabo mfakini ushembe wenza amasomo ukuthi ufikele ukuthuka abese yakhululisa ufika amehla evalekile abese wavuna ufuna ukwazi phezulu kodwa inhloso washembe utasukula abazali bethu ungambaleki kanje sifanele salele ukhumbule inkosi inhlobo zethu nabazali bethu kodwa inhloso yakhe wesifashisa isimoto phezulu yena umnikazi wemphefumulo hayi kodwa mawula ijabule wazowezona ukuwathi inyanga zikho la emaphepheni inyanga mina na ukuthi ukuthoza mina woza namafutha engane singaso senkosazwe ngishika ngwakhe impelezi mina ngiyazenza izinto bayingqoba ingqoba wawezebe ingqoba ushembe ukwenza lokhu ngoba ebona ukuthi laba nomajeteleni noqhamuqofezela babo babakhohlisa abantu abesethi lo muntu ofile abesethi angimsukumise noma khuluma nemndeni yakho athi ngamsukumisa hayi inkosi ngamsukumisa ngamsukumisa ngoba ngifuna abone umntwana ukuthi uze avuleke amehlo abesethi nothamakaleni mayongozi ushembe usuwethanda imndeni yakho ewele phezu wakho wafungana ilenze abeseyithanda ushembe asukumise wena usukume kuthiwa ushembe usukumise ishona asukumisanga ishona ushembe usukumise ishona ney'nkulungwane eziboshiwe upheli abantu ababili babeboshiwe lapho ethindezele ngetshe baze babhasha abebhoya bonke ezokubhasha kuwe uzohamba endweni ushembe usuke ethanda imphefumulo abantu babili makukhona kwenzayo ushembe evulamehlo usuke evula lezi mpumulo ezakele yiboshe kumnyameni esigodini sosizwa zovaleka amehlo umuntu nayeboshe endaweni emnyama uzevaleka amehlo umphefumulo wakhe waboshwa emandulo eminyakeni ezigidi ey'nkulungwane uma ehla nalowo mehlo abo owabeke enganeni yakhe ukhombo nomgobokazi ehla obeke ezizulwane zakhe ehla azophulakwana esengane lawo mehlo engane zakho sekundala ezinye zivukingane sehambisa okoqambo umzangesisi kanti into bedala into bedala eyapho emandulo yathiwela impula njengoqama yathiwa iwena ithi umthwala wazethuli msizi wami mhlaba kathwa mina nawe umntanami wena kwambisa okoqama ubhalile ushembe emqingweni wakithi ezulwini uthi mhlangelashwayo
awuyisiwe awusenamandla nawe libunqotshiwe nguye ophezulu ushembu wanqobela amathuna abazabethu wabavusa namhlanje nabo bakhuluma kade banikezwa unento abakhuluma khona ngamathuna imphefumulo evuka amathuneni engadlulile ushembu ngomithuna hlelulusifa bavimile abantu badlule ethuneni ushembu kuyanganelo-ke izokhuluma enganenzini khona nizokwazi ukuthi umthetho yamacala bese ithuna leni libe indlela liyelo ukuba libe udaba ningakwazi ukudlula bantwana bashe basezulwini izinkonzo ezinhle zasezulwini angithengi kodwa sifana namandla mayibonga Nkosi ayikhuluma ngale imvalo mangizokhuluma ngilokukitaza uzuzele ufudumala uzele fanele ngithuse usukume ngakho ngithetha khona usukume ukuthuza okuhle ongazi basoba uzulolweni ithuza ngento efanele uthuke kuwe ngoba iwina kuwe amen ubona wabalayo ubefuna yona wena abantu abasakwazi uyibonela asekubonela imphefumulo abazali ba mayithanda bafawodake ngoba ngathi bayithele bawuthelezelwa kumphefumulo owakho umphefumulo wakhe bawunyazi labafaka abantu lesidumbu sakho kade bawuthelezela bafuna ubona lokuphuma bafuna ukuphuma umonile mama tetazana lengane engumnyazi walesidumbu beseyiseceleni sekhuluma lele kutobani ngazi tobani unyathini mani uzotikazi sibongubani wakambatha umonile bese ucindezela umphefumulo sekhuluma yena ezakho ngikhamo uma wadala nazo ibombe ngani abakwazi ukuthelezela baveze zabo zogqoba mithi uzinwenza zona bayithelezele lezakho zembele njengoba kade ngimthethisa ukuthi angalowe corruption nakuthandaza abantu ayikho njalo ngoba lengane ifaka empilweni manje ithandaza abantu uthandaza abantu baphile uma jiyeka abantu bangaphili nani manje abantu bayakuba lapha ngamakhandlela nenaliti uma seze ukuthi wena uthandaza abantu fanele athikele wena manje wena lengane lokusuthanda abantu uzophelele kumsuka ngoba uzokubana naye izihlumu bese ngijika kusona atusona nafanele wena lekuyakwenza yona lokukholwa izwa uNkulunkulu wena fanele usekele lekho nangu ududula abesenyeza ududula kanti mhlambe ugaye nekhanda umthombo bendoda ehlaza ayithatha umntwana afale ngokubeka ududula lenyanga ampenda bese kathi uyakho uthanda abese abantu abenza uthanda usededile uNkulunkulu cha ushenguthe nazi izandla zakho lena uJehova phezona awusebenzani ngazo bonke abantu bayolashwa amen amen isizatha noEva wathi wakwethi naseke limlimi uthabathi isimo sokudla abazali bathabathi isimo sokudla bayeke ukusebenza umsebenzi ongcono wombelani basebenza umsebenzi wasehokweni ozohlala emaweni bekhotimithi bebulala abantu bethatha imuke engane namashwile benze ngazo amakhubalo amen okuhlupha imvelo kaNkulunkulu abantu abazali nabo amen awuvuma nje ngizothenkonke into zoyithanda bese uyakhulana yani ngicela bona nje abavumeli ngani babakwetha zilapho ukuthi babekhotimithi benza yonke inkuba abavuma ukusebenzisa izandla lwethiko sebenzisa zakho abavuma bayisebenzela ukukhohlakala fanele ibhile uze alalisa abantu lapha angabona mayeboniwe bamsaba abantu fanele thatha amafutha ezilwane ezimbi ezizalisayo amafutha ezilimpisa ayibhile ngawo lo muntu mayesefa uzowenza izinjani mayesefuna ukuvuka etyambuza uNkulunkulu ezikuwo uthola uzoqhamuka umuntu nomuntu bakhe amafutha eyiwena amafutha eyilwane azuqhamuke eyilwane kwasevelisi umkhuba ezweni ukuthi hayi nenyoka nokunyama nje ukhokwana ekhaya wathi ushemba abantu bazobabezi bazana wathi unathemba afike ushemba khambo yena simbekile masuka abazali bakhamuke beyoqama hayi ubona lesese likhumba ngokukwazi ekhaya
angiyamazi impela mayethanda ushika ibala akhambe ngempela umuntu akhambe yixo uyakutshela ukuthi impela nami izinto zethu zase ifana nezilwane isho njalo inkosi yokuthula ilanga lokukhanya uthi uma wenza umkhulu ugcina unenhliziyo yalezo swane inhliziyo yinjini olawula yonke into emntwini umuntu uyaguquka ebe nomhobholo afane nendlela encane emdlula uNkulunkulu uma ungafuna ukusebenza uthatha ubumo bengihamba yena kakhulako wenzela nengane zamanje ezilwayo zikrima zazi ngani uthi ufana nenja bafana nezinja abanye babo uthi kushebe nakumbula uzana indokezi kumele sizakuthelezi bahleze bekhuluma mihla namazolo wena wenzeni mase ufike mntwana kaNkulunkulu omhle othunyiwe umndeni wakho ngoba bewabuza bakuthi shebe lo mthandazo uyabuza ethuneni lo nkula ubona Scusa, l'ultima era molto un punto ulitile talento. Banini, babuzeli de la utana bam, zotola, eso na sema kati. Banini abatumye de yawo, lokuna kana uza, usema kati, ndio majia, unde mabi. Kadere tena simota kwa sebane. Baba weshana kuwa bado kwa sababu. Mubike no kuwa ngoba intebe lona sezulwini ngalusiba ayikaze abona intebe kalusiba kuyo kalusiba noma yini indilo kubi phakathi usojabulisa umndeni wakhe wona ukuthatha ngotebe ngizana abizumunazo wokulunga awuthatha balekile manje nakuwe lokuthatha ukuthezwa uNkulunkulu ususe uzwe mayongozi uyazabazana abanye banabo banazi ukuzisabalezana bayingcolisa ngemkhuba semhlabeni banazi ukuzisabalezona bayingcolisa ngemkhuba semhlabeni kodwa ushelo bayibagezi wayesisusithi abantu siba uyakwazi ukubusela ibona ingakho umlolise ngekonhlanzi ngiyaxolisa konhlanzi ngicela ukugqabula uze kuthiwa umdli wamafa wayengatsha amafa wayetsha amafa belindle bisholo wawadla kubona abantu bangelelwa ade manje bashiya umngcele weswabhodwa belezulwini ingakho uma utshela ukufuthelile uzomthela inkambe inkomo utshela ukuyisa amapho isenkulu abanikele ingane sehlambulukile khona zobathela isenkulu mayongozi amapho seAfrika wabona ushembe ngoba bona uzothatha amaqini kodwa thina siwananda amaqini swaphela amanye zona zongena chemba zoshayisa sikweli angilungu zona dispose ibe saze lokudisa uNkulunkulu ezezoyikhangisa uze sibone bese sivotela yena simletha umuntu imali izikhathi zakho uNkulunkulu izikhathi zakho uNkulunkulu izobeka abantu uNkulunkulu wakhe amakhosi swayebe nokuthi asedelo kusela kumaniphatile kodwa uNkulunkulu wakhe amakhosi akuthoto ngoba sezulwini uthi wona zwayizwe kaShembe abantu besizwe khali misizwe hayi uhulumeni waphela nomusa wamaRomani uthi umotizwe bese lawula ngoba sesogwini yebo ngombe naphuma abantini bayithanda imali akekho uhulumeni muhle uhulumeni muhle sibikandi sesibukile sesiyabona unayikho yona upepezela uva khona batsho nokuthi abasambani yeke ngane ngiyaqala ngane ihamba abantu babellayini ubabonisa kancane sazogeza hamba babellayini lapha shop uyokholela igranti ingane uva ngicela uhlele mabuthi bakithi ingane yami inkosazana bayihlukumeza kakhulu ikula angikoli ukukhuluma wena zamukapha wena ngoba mina ngayilapha mina bayihlukumeza kakhulu
yalimali engqondweni inkosazana yami endaba ushembe wayiphilisa mayiphilisa ushembe sekusuka abeluleki abantu bathi Masiya thathi nami ifake emhlanje wena kwabo ukholela igrant ngifika uselungisa amaphepha uyazi sebeyalelile ukuthi ngithulele ngasebenza uNkulunkulu ngiphi umsebenzi ungayenzi ishoshi ngani yami ungayenzi ishoshi kodwa ngiyezwa ba kodwa bengijutshuzela nje nasekhaya bese bengijutshuzela bethi ngana yidle ngathi ungayenzi ishoshi manje Sengane ngabe uNkulunkulu sengamphilisi. Amen. Thina sembele kuwe wathatha uqinisile. Nami ngavuma. Oyijabula umpelele njani? Yakhulu ngani? Yakhulu ngani? Yaphila ngani? Philisa uNkulunkulu uthimele kozana. Yaphilisa umnyanzi yaphila mayombozi. Yaphila iphaliphezi manje mayombozi. Angisho yakho yenze ngalo. Kodwa eyami inkolo engitshela lo. uNkulunkulu impilo ngiyasebenza. Ngoba ngisebenza kuyithenga ngani medication. Maphuni medication. Hayi ukuthi ngana ngoyenza ukuthi iyoqinisa abantu, iyoqinisa abantu abangenalo ukuthi abathwini. Efanele bahole nohulumeni. Mina ngibe ngisebenza. Yakhulu ngani? Sakwazi ukuyimelela zonke izinto zisebhedlela. Sayimele ngonyakazi wezulu mayibongozi. Nakuwe ungayikhandi into enjalo, ayikwehlele mayibongozi. Nani yodade. Musushi ngayiholela ingane yami. Yayisibuba bese ungawo. Wathi ungawo lamabandla amahawo zalene. Obheka umthathu bheka uzakwazi ukuthenga ama lipstick. Ngokungana sekole bese mani. Bese uyahela usungona uNkulunkulu emaphumi zaningane emthethweni emaphumi dadwethu awamena ukho uyanike manithanda leyo kodwa wazika omunye udadwethu wayenkosini uthi ngolozana engashadile engaganile wathi inkosi angisabathoka abantwana ayisithi inkosi ukuthi inkosi ibuzise mntana wabona imali wendlela mayiselele engene egcekeni ekhaya kwakhe ephethe umntwana ehamba ngehathi wahlisa umntwana wafuka mbeka wathi nangu umntwana kade umfunile wahalalisa lo sisi eneneke ingubo wahlisa wangu zamamithi ingane yakhe abeyikhonzile inkosazana yazali ngane noma ngitholi ngane wabuya phela kosini uthi ngone awuba ngifela ngene ngane uthi awuzothenga ngane maganile wena utheli wenzani ngane ulinga uNkulunkulu angithi ukhaya ngoma imithso ingane yakho ngithi ngane kodwa ngoba ngathi sencane ngane wena ungana nomntana ngokuganile ungayocela ingane dadwethu ungaganile funa wena uNkulunkulu akufunele ndeni uthile ibanga ukuthi ungagani obana labahleli nemntwana phezu wakho mama uthole ingane kulungile sisebenza phela emndenini mangabe ukhulile ngomqondo ubacela abakini ukuthi nina bakithi noma nabomalume ngolile ngatholi ngane ekhaya kodwa kuzosiza ngabe uhlala imbuzi ngithi ngeze umuzi ngoba vele boshiwe ekhaya abadle imali sekwa udadewethu uhlala imbuzi ekhaya ukuthi ugeze umuzi la ekhaya kukhona abantu abayimbuzi ngemali kade khulumela udadewethu uzile kade khuluma phansi uthi inkuba lapha ekhaya ngiyalalwana ihlobo nalana zonke noma luna yonke into awubuze uma qhamuka isuthi imemeza ipolo uyabona ngoba wathuli malika thatha imbuzi yogeza umuzi wakini noma wabantu bakho leyo mbuzi ogeza abantu bakujexeleni izogeza abantu nje umntwana okhulele wayese ekhuliswa ushembo wabona uNkulunkulu wathatha iyale sikumaza abashumayeli sithunywa ushembo ujabona bawona umuzi kayihlo iboqo ngamanje ngafuna ukugeza into efanele yona uyasebenza thatha imbuzi ugeza umuzi uthatha imbuzi kodwa abantu babiseka abantu bakini kuyisiko lelo kodwa umbuzo ushembe kodwa usubhekile lo muntu ofuna ugeza wangizwa awuyini nako phela umbandele nako nali yambe le udadewethu ohleli phansi uthi kubo
kubo uthi kubo le mkhuba beyenza yenziwa yiwo wonke umuntu igqithiwe phezwa abayisebenza le mbuzi zogeza ayisugeza lewa ayisukhiwa izibonzo ezibushiwe ezingeke lokini vele kamabe ibonzo nazo zawa kuthambela ngomhlabeni ehlathini fane ukuthambela ehlathini uzohlaba umzumla vele sovuka kunike sovuka babonakala ibonzo zabo awu umuntu obekade ucima ubembela kodwa sihamba soshona basebenzisa awu bekuyiwena kuthoma ibakho ibonzo ezekeni sisokukudla ngoba asitholi ukudla ezweni lomndeni ngoba zikho iqoshiwe nalowo muntu uzaphethe ithombo sowuphethe izibozi ngoba yibona abangizwe umuthi ithombo ahlale emzini njalo yabona ukuthi wethu ngiyabongela ngoba bemxoxa bengamnani uthanda lo uNkulunkulu maye uNkulunkulu ethanda dadewethu unesibindi endleni sokugeza lomndeni wakini wonga ayokhalenzela ukalogeza umuntu uNkulunkulu ozalena ufuna ukugeza isibonga sesibonga sabantu Ushambele usakeni insimbo sengathi uNkulunkulu akakhulula dadewethu uyitholele izinkomo yobashiya uNkulunkulu uhambe uNkulunkulu uyogeza yonke ikhikhithi yokuxuxuka kwedlozi zakini elizawo yakwena nalesina mayibongozi nakuwe amen angazi ukuxuxuka kwethongo lakithi epathini yami ukudlulisa umyalo uthembe asifawona ukuthi uma lokukhuluma sikuzwa sinuka ukuthi khona namithi egazini lethu akekho umntwana nokwayile liphunga ngoba sonke sabantu balelizwe lengabantu noma amalizwe namhlanje kodwa khona ethuneni lakho sacinezelwe ithuba lokuba nguluyisa umhlaba usumdala ungasawazi inyakaza bese hayi ade gijima kule seyijonga abembeleke manje naliphuku sithole la khona sawazi ukugijima akasalo nijaha akasajaha umuntu wayejaha besemncane uyangabashiya uyajuludela bathi awuzokwenza nosekujela ngonyene somthole lesikhathele wako kunoyinsizwa ebuhleni ngijuntiwe kwathiwa Jumayeli awubusise nakamasi ngiyabusisa ley'nsizwa lozamazo esikopha sesigcina sesijwaphula indaba yemphefumulo kanti ulalele loba udayisa lento ngamabhodlela ngey'papapho ngezotulita zamanzi nempepho ukuthi amoyibona udawo ungayixoshe phansi uhleli lapho ucikile lapho udumile lonika abantu abangahlambulula bahlangaphansi uyadayisa ulalele useyakukhuluza ngaphansi ngeza ikwekulendala lekumangani ngoba usengayo angangani ungaphezu koba usele unoparade kulombuza lapho usela amanzi abantu selekubuza imibuzo yabona mina kwamami inkosi yami ngamhlala ephakamiwe uthi le nto ikhulumayo inkosi yami yayikhuluma asinakanga sasingadala awuthi umbuzo walo kwamami ephakamiwe nalana ethenga imali inkosi yami ezulu uthi ingane zami babona makhulwane mayikutshuka manje ngiphakanyiswa amakhabethe noma endaweni ezolini uthi sifungadala lamadokoda atholela sifunga zesezidrobheni ziyoningena ngomzimkhulu inkosi yami ezulu yayikhuluma sesifika la emaqadini azange sinalo zemphefumulo uthi namangakanga uthi ngiyawumbona lemali ngidayisa ngiyibona lempepho ngidayisa ngixosha lesu kulakha laba ngoba bethi sibunile ngiyixoshe ngiyibeke la ngidayisa amaplastiki ngiyenzele nangizinqophele ukuthi ngithole ukudla awu manje baba uhlala baba uthi nami
ngithi tobe njengaza sitoya angaza waza madokotela simoma lazipambana ngami asazane sekubona nje abazulu ekhaya sizoya kushebe mayita kuliza madoda ake amadoda amasha sesibili ngokushebe senzele bekunelezwayo uyena la ekhaya bekumuntu ezwazi yohlala kula madoda hayi amadesi ngane zalekhaya ngoba ikuze ngoba izalele ezulwini ngoba fanele dathi kosuthi ngokuzaza dathi umuntu akekho umuntu oyizalwa la eNazareth umuntu oyizalwa la walalela umthetho dathi unyazo izimafika liyaphuma isibhedlela abantu uzalela lekhaya asisibhedlela lekhaya wayechaza uNkulunkulu khona insizwe engangama ezazalwa khona lekhaya esalela ngekhona wathi ngishingane azabashe zalele makubo ayizange zalele madoda na samwethu nangu baba umdala uyise wenkosi amamphikisa uNkulunkulu ukuthi khona ingane yazalele dokodwe kazi kodwa bakhona kaThembele bayithambo lakho bayikazi lakho kodwa thina ezingaziza lakho bakusho baba yindana sithathi inkosi zemndenethu sishembe sokweli simndenethu nenkomo oyifake ezulwini uzoletha amaqini afanele uNkulunkulu amaqini bese kwenza inkomo ezulwini alandi ngane zabo uzoba yindima engona sihlale khona la safuna usuka bese izinto ezimbuka sezulwini ngoba thina sathinde sawuthi uzoba mthemzini engcwe sizabantu bezalekwama sizabantu bezalenkuba beza lonke losha sizoba ezulwini ushebe wakumpula basezulwini ngoba efuna ukuthi size kuye sizogezwa ezweni langakithi langakini nawe uyazi ukuthi noma uqoke sikhuluma leyo awuqala imali yenziwe ngoba basemthethweni kodwa ke kuthiwa siqale empilweni sizogeza ishows zokuthi sikhuluma leyo ngiyaqala madoda ngicela umama wahamba lokho ekona lokube bese kushele ekhaya esiyomini ekhethi ezulwini
usendleleni yangena indodumza athi mina ngidlula ngiyo vesabizo umthambo ngamushe ngangena umthambo mangibeke koshoni ngale yiyo sendumisi la amsana sokuzela abantu bakule bo bakona bambi wafike ubomela manje asukuma wena nothoni yangesoya kanti usukela bana uyenze koleka bantwana bekuza bana nolangana fana nizo wantona kodi ngane namababa yenzona lezi bathi si akoma wena abadala nina wathi manje thiba mufakile lawo babo wemthiba yawo uthayena ifaba uthanda abantu yahleka bazoshaya ngambe wathi ushaya abantu bathi isibusiso mayibonkosi sasa sifika ngale mndeneni ke lapha nifikayo esenangezinde inkosi eyakale phefumulo igcona imphefumulo ezizwa ngezizwa amakhumba amanje sikhala inkosi bavukiza bagezeke baqhamuka amanzi namanzi abantu inkosi waphendula ushengo wayibuka kanti konke esisweleki ukuthi ubaba wena ukhomba ikhale phefumulo wena uqoka naye mina ngibeke phansi uloke ebuka ikhale phefumulo mayibonkosi kanti ushengo uyazi amazi lokubakade ngixoxela uthi wawayela ngolisilo amazi asisungala zoyikhumela angisazi ukuthi ubaba abantu bangena izinto biphozana zoyikhumela uzophathwa yindaba bantwana bakhe basezulwini yonke lamaqala ezono zabazalwane ababhajwe inhlobonhlobo ngamaqembu efeni bahlukene kodwa amaqala abo ngiyangithuka abantu basesekuzola ngibili ayithathele isifungo 6 months sekuzola ngibili namaqoqo ey'nsuku zomndeni wakini aboshwe ngokuhlukana njengoshego waqoqa ukhona lawa angaqoqeki noma angakutheki ngenxa yamaqala ukuthi asuke emndenini ukwazile ekhulumani bathi lokusondo wakho hayi bona abantu labo baqoshiwe emndenini bazama ukujabulisa lo mbala ukuthi angaphelele amandla nendoda ungaphelele amandla nikelela bona njengozonikelele labo bathi lokukhona kwethu akakona wethu khona uqamba amanga baqoshiwe emndenini bazama ukukhathaza wena khona uzoyeka lezi nkukhu zakini ey'kezwayo ukusumela uyilungiselele kayisuthi khuna ngomqondo abazali bakho ngeke balandoushembe efeni abafake ekhaleni phefumulo bese bethi wena sebesesangweni bangenise into elingulezo ihlekile kwathi umuntu mayahambisiwe eyongenisa admito mayesendishajwa unedishajbook asayinele aphume mayephuma ngaziwa ukuthi amaphoyisa ahambe eThungathi oDaniel umuntu ophizwa ushembe esiswini sengulube aphizwa ushembe ethwethuliwe wabethelwa ngamakhwale emgedeni iminyaka amakhweyikhulwana yagcine seyisibane esilandini kanjalo kuzohlala naye nesokweni besushembe bashwita abamcikule abafake ekhale phefumulo abaqongqothe abakhande abaqwetwe abalole abenze yonke into abenza abantu bese kulokusasa sebethe phambi kwesango bafuna ungeniswe ingelengezo baphisho bani ekhale phefumulo ngoba baphisho usembe esiswini sengulube sebephisho bani ekhale phefumulo ushembe asukule sebekuhlangana basezulwini hayi uhlangana basezulwini hayi bawukheva uhlangana basezulwini ukwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi ushembe yokuba ufathi ukhalelaka ubopha ukhalelaka uyinto enkulu emndenini mayibonkosi uNkulunkulu uNkulunkulu sonke thina sihlala esizwile siyangena emzini yethu yangena ey'nhliziyweni zethu yasibusa lenkulumo ushembe ayithule ngabantwana bakhe salangazelele ukuthetha amacala abazalweni ushembe sonke kade angasipha inkomo yokuqala yokuthuma ushembe uthumeliwe wakithi ekutheni kwamanazareta ayobutha wonke amaqembu esizukulwane sakithi afe ngokuhlukana aboshwe ngokuhlukana ey'thixo zabo ngokuhlukana abaqoqa ushembe abathanda umhlaba kwabo abalethekala lemphefumulo uthi ushembe amandla mayikhona nithola ibadla niyibike emsamo niyibuzazana hhayi lo osanda ukuphuza kumina osanda ukubisi cha kushiwo yibuzazana seyiqinile usongakwazi ukwenzela ingane isibanda ngayo imbeleko
Eseyiqinile hayi ithungana lo uzama ukuya bakuthatha lo sithatha sikolo uphathe ngezandla ngambe ichoice cha inkosi ibunyaka phezulu cha lezo ibuze njalo zisindwa amacala asinda amacala uzwile lo dadewethu kuma amacala lo uzwile lo wale khuluma amacala asindayo ibuze senjalo sawenze khona wena ubona ndicala izobona ndaba esanokubiza ushuye ibuze seyigijima seyiqala ukutoshiswa ziboma seyiqala ukutoshiswa ziboma asebeyibona ukuthayo sebengakumuzi ngayo ibongo soyesezibona sebengakumuzi ngayo sebudini izonalo lezoyifunakala ibuzazana khona ibuzazana nesibuzazana neseyizele ibuzazana itokazi izonalo ushembe asambengali kodwa siyanuzuka sukale impela sikale siyithunga zesintu mayibongozi zesintu mayibongozi siyakwaniswa ukuthi mina nawe mawuthungata impahla mawuthungata abantu ungakwazi kathi ukuthi lapha ikanyanga la bezothenga imbuzi asangoma hayi lezo zakhona iphuma zapheliswa akakhona pheliswa amafutha omchamo wengane nomakakengane nomashingane ujengabanjani lapho nabasangoma ungalephela lapho ukuze ihlambulukile sesibona neyimaya mali ibesa ngembuzi esintu awamenwazatha ukhona Why Asquatendina, sume, scuta, ma buona basabacuta, assumo sbanda, we have to matter, poi da sempre mangiuto la persona lì, si fa essere di buca, ma poi tutto, hanno un bambino che si ribelle, le ribelle lo si vedi. Ma buona licenza sapeva pure, ma tutto mangiato, sono cose varie. La pale, o si va, uccidere, lo marmuto, no è genere. No Smith, sono a rese due del suo. Quanto sono amici? Ma è buon gosto. Oh, ma è buono, sì. Un scema rese l'uso da questo. Mi sveglia con il freno. O fa la sera. Alla persona va. Guarda quello che sei. Non è così. Un c'è buono. E mi c'è là. Ma è sala per buon con il culo. E a benissimo la che sono alla quando. Vabbè. Quello che non va. Ma è così che non mi è possibile. Esse mais ala, isso era para confirmar. Quando ele o confirma lá. A primeira vez, aí a televisão vai funcionar. Mas não vai que você subiu. Mas não vai que você subiu. Se nesse caso eu fui. Assim que uma sorte matada, se chuva vem em parte desses casos. Uma tarde em parte
kwendodakazi eyakhule egcekeni akuyona ukuthi ungayithatha ikuwe uyonikela ngayo uNkulunkulu ukuthi uthethe amacala omndeni funeka mayibonga Nkosi uNkulunkulu asikhulise mayibonga Nkosi imbuzo yokuqalayo siyakuthuma shembe thumeliwe wakithi ebutheni bamanazareth ngezobela ngembewu ngey'mbongi nabefundisa babekhuluma batha uthumekile shembe ngangazi usho sengasekela sengiyayikala emphefumulo usathuma shembe selungene emalibeni akithi uzwile ushembe uzwanqobile amaliba kale uhlabelela uzwanqobile amaliba selungene kuwoke shembe lokosomqwini weshembe utshama usikizayo udlule baba nababa nakumame umkhulu nokhulu ugogo nokukwazi nogogo uzofeyisi wena nizoqala ezaphambi endleleni zangena enhlanzweni zafunyanwa izitha ubabuthe shembe thuleni uzenabekala emphefumulo amakhopho ezono zabo ubandlale Nkosi la ubabeke Nkosi kule nkundla yakho lithethe icala Nkosi bathula imthwalo shembe wengcwele ngobabutha khona ngapha ehobweni ubadilize Nkosi iThixo zakuyisale khona emathuneni uvuka imphefumulo mayibonga Nkosi uzoqala siyamthuma uthumekile kuwo wonke ufonako uthuma abantu bakithi bazofuna uqala uthetha lamacala omndeni wakini okuhlakula lensimbi yeningi ozalelwe kuyona mayibonga Nkosi ngicela ukuma la umndeni nangu nazo izizwe azimele simi la umbangela uNkulunkulu manje sebuyile yobe sesibusisela sicela ukubonga Inkosi ubusisizayo amen amen sicela isihlabelelo sekhulu amashumi amahlanu nesikhombisa 157 sicela umshumayeli ovunyelwa umoya azobela ngesihlabelelo Inkosi kusukugabangcwele ikhulu namashumi amahlanu nesikhombisa 157 umbangela Inkosi bese sicelela isibusiso ngandlela isisindo
Zulu,